Son, and the Holy Spirit, and everyone will say. Akimat Moses ya dungo lititingari isamaita lemke nejai akimat aloy tetetelo brokingesi Stephen Omoko ne duchanya lakina jolo kasuban aswam kem edoliti jo abongo kin karimare no kem ne peta ila pio yare del tos lema yuna kai ko paro na ya pesikalo ageu na jon traji bileta no abale ki mate ya duebe ageu nyengesa swam otutopi PAG ora dio pe bon okaleke konye kwana nyanyare kale ai todoli tungikan we kanisa lo dio ngai joko noi bere kanisa lo nyunu ne ticho kokoto makedai yala maumina kinite ala dalo le pola jarnge kopakine ajiana kina meje kimatalabu erai kedai alama erokonga mina kinet konye bona kotonga shalam kine deke kanwa pak na ina ngaje utune kedai tunga lu ajiasne bejana kinete ne pekera yomo loloto mapaki na ekopa ekimata Stephen Omoko engare ni kino ne kansa lo PAG otuchopi nesi kwa ne pastor lo ande kaileleba sanwangu ne lipionge chokola bu ai kopare a jokoto kaileleba ido ejiana kina sipan ol pupuni ana mejeja kaini pudeja kaini saswamane eliping oda Christian kerelu kanisa lo les jauto chokolo kede do peta kwa popote sijiana kinatar kede ongoka yong tedeke jiana kiskede chokolo da ejok ido elipiongo bedeke uboe na kona sianu taswame ejok ebuni aswambo bonwe polo kone umokina ngonda numa mngabua pedo aswam Akimato Omoko ngesi ebala elopari do kwana ngesi kane asanga kekimate yadu so ya shalam kininge deke noina ara ilolo titing kininge kanisa lo ne bakasa musugulo officially ma ejiana kin le mungo ajolo ntango ne kwenye ma metiting kitange down toma ane teti tunga kere kwenye lo letiting kiningo ajias do kwana ngokida pedor na aswami boro otoma kote na ideke otomo kanisa lo akono ngai te no ikalia na ara nene ja tutoroka auta nga show manato madoketa no kuju ni kama nara kedikali au PhD so akono nga anyen be potikali alo ane angale u de potaswami boro ne penare ngale kale e bune kanisa la boro so di i projects le yeki ki batamo sane abuni nga anyen bi ngeta kini aswamo projects ni kapana te somero le get skills training buna anyen bi face ngara boys na tetere mamo epukora ponelo ni atama swamo ngara kintenge deke ano anyen be kini go tujo bi eke unu nesa dokata ta chi ade parna jaile ejoko no ido ibusana kit etungana ne deke are mare ne duchanyara kina lasubani ngesalo sa swam Relax Emi Alomo TV East Okanisa Loti Jopi PAG Koibuga Soroti